Donor Secretary Roda Hempen by Chalak Society na klamalok ng Kisun. Nehru Yuwa Kendra pen Bukulya bahani other salong block level neighborhood youth parliament ke padupon. Bhokchong Mindai Alialong Sokori Puja ke pado. Aprang sikado ko phanta adap ki me karno pajariklo narjuponik tha beer tang ton pen West Karbi Anglong by Thalang Society na klamalong thangthang inkora hini arni Donor Secretary Navin Verma Rota Hempen nangsun Alang Lipan Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Lapen West Karbi Anglong Deputy Commissioner SP Lapen Sai Kamasai Photom Ingtum Arnisi Karbi Popen Archodun Donor Secretary Verma Lapen Karbi Anglong Arling Kithyang Bong Karbi Anglong Kapaching Thurapothak Chingwa Chingsai Aklong Palidam Diphu Nehru Yuwa Kendra Lapen Bahani Adarso Cleared Up Club Atum Chelang Pen Thangthang Inkora Hini Arni Bukulia Cleared Up Club Cultural Hall along Neighborhood Youth Parliament Program Padu Cleared Up Club Amai Pupen Kechari Pon Amai Lok Nehru Yuwa Kendra Klembang Kumongal Singlek The Hampang Klembang Long Biram Rongpi Sarte Hanse Pen Cheng Lok Pin An Kitheki Dingatum Chetongdun West Karbi Anglong Amri Constituency ang Kang Phoksong Mindai Alialong Thangthang Inkora Hini Arni Tiwa Khai Jutang Sokora Puja Padu Lasso ke prek jaga puja along MEC Dominic Uping Maslai, Morigaon, Tiwa Autonomous Council MEC Biswa Kumar Diuri, Lal Singh Mother, EM Barim Dhoniram Ingleng atup Chetong Dunrinti. Non malam sopor pandhina parman bir taming temanik sina. Kaziranga English Academy Future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address. Diphu 782460, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from first week of January 2018.
For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahaya ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hem ki malonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro nola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputhal bir talong bang thulo West Karbi Anglong Jerukin deng Assamese High School ningkan esek kijui ke patu arong aje thang ingkora hini ani pangcheng pontang lo. Thang ni phaing kora pri arni an ke padu jila soningkan esek kijui ke patu arong aje jai mek than bang ke hoi jotis hanse si ingpu ponlo kijui ke patu ke pangcheng amailong amreng constituency AVDC amaipu Lucas Milik Charge Moda Committee pen Dhoni Great Phangcho Kara Amrang Songja Ram Singh Kro Jerukin deng Karbi Lamet amai alamet po hemai terang atuk chitong dun. Karbi Anglong Autonomous Council Transport Site Campaign Siluni John Pendifu Council Baskapa Cheleng Japan Thangthang Ingkora Hini Arni Ingpu Pontanglo Bokajan MSC Mate Ia Mathurjo Thekel Phukonsi Akimia Bas Ingpu Sirataphan Panongpon Baskangpu Pon Amailo Bokajan MLA Numol Momin Jopani MSC Mukut Mahantalapen Pinaan Arling Kithetum Jitongdun Bogotan Subdivision Hanjang lang solong thangthang ingkora hini arni Miss KYF 2018 anong ikilong asami hunmili tisopi kengnong dangkedong kaching bai kacheng sinong ikilong abangpu himari ingti lapen kangtang mate bodybuilder adun thuanong ichipalong duna bangpu virat terang atamapan archo Raja Kime kachipate dun along kacheng sinong ikilong duna bangpi hunmili tisopi kengdong dang kekat along kacheng sinong ikilong duna bangpu himari ingti lapen kangtang bodybuilder along adun thuanong ichipalong duna bangpu virang terang atamapan kangthum karni lapen karchu pona sai kedeng alang litum bangke thomta hanjang lang so sor sai de lasi hanjang lang so hawar phanong mekiwan thekapot hinchong club amai pu pratap sing rong parlapen hanjang lang so KCS unit achun bang rup sing rong piatum pen karchu sai mesen pen pajutlo Birta bangila pansikang ton poniklo, lain mau cakap news channel, domai thangmi kurang tu.